iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose, naho ku mbuga mpuzambaga za Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagomba basuhuza kandi nkabangiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi: mu Burundi ibiciro by'imiti ikoreshwa mu kuvura abarwayi birakomeza kwiyongera kandi ikarushaho kubura nk'uko byemezwa n'abadepite baheruka gukorera ingendo mu baturage. Nimba yo muri ifise role ufunguye kugura imiti ireke kugura imiti kuko icayinjiranamwo na Kamebu kandi bakaja no mu mpari bitewe de la fonction publique yo nikurikirane ingene abantu bariko baravugwa. Uyu ni Depite Daniel Geraz Ndabirabe, mukuru w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC kiraburira abaturiye imipaka bahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya kolera mu gihe cy'itumba. Ubwongereza na Amerika biraganira ku ngingo yo kwemerera Ukraine gukoresha intwaro bayiha zishobora kurasa kure cyane mu Burusiya. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakozi ba sosiyete ikora indege zo mu bwoko bwa Boeing batangiye imyigaragambyo kuri wa gatanu barasaba ko imishahara yiyongera. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Twongere kubaha ikaze mu makuru hano ku ijwi ry'Amerika. Tugiye guhera kubavugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer mu ruzinduko i Washington aragenzwa no kuganira na Perezida Joe Biden ku kibazo cyo kwemerera Ukraine gukoresha intwaro bayiha zishobora kurasa cyane kure mu Burusiya. Thomas Kamilindi byifashe bite? Ukraine imaze igihe ititiriza ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ibisaba uruhushya rwo kurasa mu Burusiya kure na missile bayiha. Yabigarutseho cyane nanone ubwo ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Amerika Anthony Blinken n'Ubwongereza David Lammy bari bajyanye mu ruzinduko i Kiev ejo bundi kuwa gatatu w'iki cyumweru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibyanga, ariko ivuga ko igihe kitaragera. Isobanura ko bizaterwa n'uburyo Uburusiya buzahindura imirwanire yabwo muri Ukraine. Bityo ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyemeza ko ntacyo Biden na Starmer baza kubitangazaho ku mugaragaro. Uko biri kose Uburusiya bwiyamye Amerika n'Ubwongereza, buvuga ko baramutse bemereye Ukraine kuburasamo imbere ku butaka bwabwo kure mu gihugu byaba ari ukubugabaho intambara, nabwo buzabivuna. Umuhanga mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Daniel Davis wavuye ku rugerero mu ngabo za Amerika yabisobanuriye ijwi ry'Amerika. He said if these weapons are used, they said it can only be used with the satellite guidance systems from the Izi ntwaro zikoreshejwe amasasu yazo yaba ayobowe n'ibyogajuru bya satelite by'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Abanya-Ukraine ubwabo ntibafite ubumenyi bwo gukoresha ibyo byogajuru. Ku Burusiya na Amerika nyirizina yabirwanyije igihugu cyabo. Bavuga batuye rero ko nabo bazafata ingamba zikwiriye. This would mean they are at war with us and we will take appropriate measures. Muri urunturuntu rwose Uburusiya bwirukanye kuri uyu wa gatanu abadiplomate 6 ba ambasade y'Ubwongereza i Moscow, bubashinja kubuneka. Ubwongereza buvuga ko ibi birego ari ibinyoma, ahubwo ko ari nko kubwihimuraho, kuko nabwo mu kwezi kwa gatanu gushize bwirukanye umudiplomate w'Uburusiya wari ushinzwe iby'umubano wa gisirikare muri ambasade yabwo i Londres. Thomas Kamilindi. Ibihugu 9 byo mu Burayi byanze ko ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI gikomeza gukorana n'Uburusiya. Ibihugu biravuga ko gukomeza kugirana ibiganiro n'igihugu cyateye ikindi byahindanye isura yacyo nyuma yuko Uburusiya buteye Ukraine mu mwaka wa 2022. FMI yahagaritse ibiganiro n'icyo gihugu, ariko mu kwezi kwa 9 uyu mwaka umuyobozi wa FMI mu Burusiya Alexei Mozin
yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko iki kigega kigiye gusubukura ibiganiro n'Uburusiya kuva tariki 16 z'uku kwezi. Ibiganiro bizabera i Moscow bikazageza ku ya mbere y'ukwezi kwa 10. Abaminisitiri b'imari bo muri Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Iceland, Denmark, Norvège na Pologne nibo bandikiye Kristalina ukuriye FMI bavuga ko batishimiye imigambi FMI ifite yo kuganira n'Uburusiya. Tugarukiye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakozi ba sosiyete ikora indege zo mu bwoko bwa Boeing batangiye imyigaragambyo kuri wa gatanu barasaba ko imishahara yiyongera. Nanone Thomas Kamilindi. Abakozi bahagaritse akazi barenga ibihumbi 33 biganjemo abateranya indege zitwara abantu zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max, imwe mu zigurishwa cyane ku isi, n'izitwara imizigo zo mu bwoko bwa Boeing 767. Abenshi cyane muri bo nabo mu nganda nkuru za Boeing ziri mu miji ya Seattle, Renton na Everett yo muri leta ya Washington mu burengerazuba bw'igihugu. Igikorwa cyabo ariko ntaho gihuriye n'izindi kompanyi z'indege zitwara abantu n'ibintu. Ishyirahamwe ry'abakozi ba Boeing rirasaba ko imishahara yabo izamukaho 40%, naho sosiyete yo ikavuga ko itarenza 25%. Bityo imyigaragambyo yatangiye 90% bamaze gutora bemeza ko akazi gahagarara. Ubuyobozi bwa Boeing bwasohoye itangazo busobanura ko bwiteguye gushyikirana. Iyi myigaragambyo ibaye ya mbere muri Boeing mu myaka 16 ishize, ariko ije mu gihe kibi kuri Boeing iri mu bibazo by'ingutu mu rwego rw'imari no mu rwego rw'inkurikizi nyinshi z'impanuka z'indege zayo zimaze igihe ziyongera. Byose byatumye muri uyu mwaka inzego z'igihugu zishinzwe umutekano mu by'indege za gisivili zitangira kuyikoraho za anketi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye ko Afrika igira ibyicaro bibiri bihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Thomas Kamilindi. Ambasaderi wa Amerika muri Loni Linda Thomas Greenfield yabitangaje kuwa kane mu nama nyunguranabitekerezo y'ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa Council on Foreign Relations cyazobereye mu birebana na politiki mpuzamahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu by'imibanire hagati y'ibihugu by'isi. Iki kigo gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ibihugu bya Afrika biramutse bibonye ibyicaro bihoraho bibiri ntibyagira rya jambo ry'ubudahangarwa bita veto. Iri jambo ryihariwe n'ibihugu bitanu ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa. Nibyo byonyine kandi bifite icyicaro gihoraho mu nteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi. Iyi nteko igira n'ibindi bihugu 10 bihagarariye imigabane yose y'isi bigenda bisimburana buri myaka 2, muri byo 3 biba ari byo muri Afrika. Uretse Afrika hari n'ibindi bihugu nabyo bisaba icyicaro gihoraho ni nk'Ubuhinde, Ubuyapani n'Ubudage n'ibindi byo muri Amerika y'Epfo no mu birwa bya Caraïbe. Loni igizwe n'ibihugu 193 by'abanyamuryango. Inama rusange yabyo imaze imyaka irenga 10 ihora yiga buri mwaka umushinga wo kuvugurura akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, ari narwo rwego rwawo rukomeye kurusha izindi, ariko kugeza ubu byarananiranye. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Kuri wa3.radio.yacu voa.com ni urubuga mushobora gusangaho ibiganiro byacu n'ibindi byose byo mu gihe cyahise. Kuri Facebook, Instagram, YouTube na X muradusanga kuri VOA Radio Yacu. Mukanya tujyane mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda, aho ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC kiburira uduce dukora ku mipaka ihuza icyo gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Uburengerazuba gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya kolera mu gihe cy'itumba. Gloria Tuyishime byifashe biti.
uyu muburo ukubiye mu ibaruwa ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyandikiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu gisaba ko hatangira ubukangurambaga ku kwirinda indwara ya kolera mu duce twegereye imipaka mu ntara y'Iburengerazuba by'umwihariko muri iki gihe igihugu cyinjiye mu gihe cy'imvura. Mu ngamba zikubiye mu ibaruwa ya RBC harimo kuba abaturage bagomba gukoresha amazi meza cyane cyane mu duce dufite ibyago byinshi byo kwandura, kwimakaza isuku ku rwego rw'umudugudu hagenzurwa ubwiherero busukuye ndetse buboneye, gukangurira abaturage gutegura amafunguro asukuye no kumena imyanda mu ngarani ziboneye. Gusa bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanzenze mu kagari ka Nyaruteme mu mudugudu wa Kaberi bavuga ko nta bwiherero bafite, ahanini kubera amikoro make ndetse n'imiterere y'aho batuye harangwa n'amabuye menshi bakunze kwita amakoro agorana cyane mu gihe cyo gucukura ubwiherero. Uyu ni Mukamana Liberata ufite umuturanyi we udafite ubwiherero kubera amikoro make. Twasanze uyu umuturanyi we adahari. Nda mugabo afite rega niwe uri mu nzu n'umukobwa umwe. Ubwo rero uwo mukobwa ndaho yashobora kubaka ubwiherero, ndaho bamwubakiye. Yarabukwiye kuko yabona afite imbaraga zo kwiyubakira abe yarabwubatse, ajaga aho izindi wese ziri, ajaga mu bwiherero bumwegereye. Abaturage batuye muri aka gace bemeza ko kubera ubwiherero butaboneye biteza indwara zituruka ku mwanda. Ikibazo kiri kuri nyiri wese kuko ayikoze wese yaba neza, nta bakunda kuhaja baba bafite ibyo byobo bidapfutse ariko babijamo. Nta ngo ku gasozi kuko amasazi aratuma agatumuka agatera indwara, ntabwo bikwiye. Nyiragasoko nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 afite ubwiherero buto cyane. Oya ni ubushobozi buke, nongeye ko ndi muno mu nzu ngiye nyine ko nabonaga ntaho naje kwiherera ngatereza bakakanzinga zingira si none waje kunyamukwa abandi kabiri gatatu kane. Ni nabonye ndabishoboye kuja mu murimo gw'abandi cyangwa je mu kwanje kandi ari mu murimo ari mu myaka nagatereje ngamo barakazingazinga bakagira nk'urubo ariko nanjagamo none sinihishemo bambona ngo nuko ari gato hari. Icyakora aba baturage bakemeza bose ko atari kuba babuze ubushobozi bwo kubaka ubwiherero, ahubwo bamwe muri bo babiterwa n'imyumvire yabo mike ku kwimakaza isuku. Muresi umuntu avagigaragara mu nduru bakazana ni bakavuga ati njyewe ndago ndirwa ndi kubaka amawese ati leta izanyubakira, leta yamuhereza ibati akumva ko yagira utegwa kubaka y'ibiti y'ibyatsi mbere kuriye. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper kuri iki kibazo avuga ko muri gahunda ya leta hateganyijwe kubakira abatishoboye ubwiherero buboneye. Ari agace k'amakoro usanga abaturage rimwe na rimwe kubaka bibagora kubaka ubwiherero, ariyo mpamvu abafite amikoro make tuzanamo imiganda idasanzwe kugira ngo abaturage bagenzi babo babafashe kuyubaka, hanyuma abafite ubushobozi tukabategeka kuyubaka mu gihe gitoya. Ku rundi ruhande umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba Dushimimana Lambert atangaza ko uretse muri iki gihe cy'itumba ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyatanze impuruza isuku yagakwiye kwimakazwa igihe cyose. Gitangaza ko imirenge igomba kwitabwaho iri mu turere 6 turimo Nkombo, Nkanka, Nkungu, Giheke, Gihundwe, Mururu, Bweyeye na Bugarama mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Nyamasheke harimo Kanjongo, Mahembe, Kirimbi, Macuba na Gihombo. Mu karere ka Rutsiro harimo Kivumu, Mushubati, Gihango, Musasa, Boneza na Kigeyo. Naho mu karere ka Rubavu harimo Cyanzarwe ahazwi nka Busigari, Nyamyumba, Gisenyi na Kanamba. Mu karere ka Karongi ho harimo Gishyita, Mubuga, Bwishyura na Rubengera, mu gihe mu karere ka Ngororero harimo umurenge wa Kivumu gusa. Icyorezo cya kolera kiganje cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu karere ndetse kenshi gikunze guhitana abatari bake mu gihe cy'imvura. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu. Gloria Tuyishime, tugushimire utuvana aho ngaho i Rubavu tujyana mu Burundi aho ibiciro by'imiti ikoreshwa mu kuvura abarwayi bikomeza kwiyongera kandi karushaho kubura nk'uko byemezwa na bamwe mu badepite b'icyo gihugu. Minisiteri y'ubuzima muri icyo gihugu iravuga ko irimo gushakira ikibazo umuti. Thierry Ndayishimiye, byifashe biti? Ikibazo cy'iduga ry'ibiciro no kubura kw'imiti yo kuvura abagwayi mu Burundi kimaze igihe kivugwa, aho n'abakoresha ikarita yo kwivuriza ko ariyo mutuelle de la santé mu gifaransa bariho amafaranga menshi nk'uko bagiye babivuga mu bihe bitandukanye. Ibyo nivyo byahagurukije abashinga amateka bagize komisiyo ihoraho ijejwe iby'imibano n'agateka kazina muntu baja kuraba uko ico kibazo cifashe mu ntara no mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi mu gihugu hose. Abo bashinga amateka basanze ishirahamwe ryo kuvuza
abakozi ba leta mutuelle de la santé publique rihanzwe n'ikena ridasanzwe ry'imiti iyibonetse nayo ikaba izimbye ku rugero rudasanzwe. Mutuelle de la fonction publique rihanzwe n'ingorane nyamukuru zibiri zikurikira cyane cyane mu budandaji bwaryo rimwe na rimwe no mu budandarizo bw'abikorera utwabo. Imiti ishoboye kuboneka nayo usanga izinde cyane. Nyuma yo kubona ibyo bibazo inama nshingamateka yaciye ihamagaza abarongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe nabo mu bushikiranganje bujeje gushigikirana n'agateka kazina muntu kuri uyu wa kane mu ngoro y'inama nshingamateka kugira ngo bashikirize ikibazo aho kiva n'inyishu zirambye ziriko ziratunganywa. Mu byashikirijwe n'ubwo bushikiranganje bwose harimo uburyo budatunganije neza bwo kugura imiti kugeza ishikiriye abigenerwa ari bo bagwayi, aho usanga ikigo Kamebu cahawe isoko ryo kugura imiti mu Burundi n'ishirahamwe ryo kuvuza abakozi mutuelle de la santé publique hari ibyo badahuriza ko. Ikibazo nyamukuru akaba ari uko iryo shirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta hari aho ryafata ingingo yo kugura imiti ivura abagwayi kandi bitari mu kazi karyo nk'uko vyerekanywe mu cegeranyo cashikirijwe na komisiyo y'abashingamateka ijeje gateka kazina muntu n'imibano. Afatiye kuri ibyo ubutwara inama nshingamateka honorable Daniel Geraz Ndabirabe yasabye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gutandukanya abagura imiti n'abavuza abantu kuko mutuelle de la santé ijejwe kuraba gusa ko abagwayi bayo bavujwe neza ndetse bakanaronka imiti bakeneye. Yashimangiye ko mutuelle itegerezwa gukuramwo akarenge kukijanye no kugura imiti kuko haca hazamwo gukunda inyungu z'umurengera kuruta kwita habijejwe. Nimba yohora ifise role ufunguye kugura imiti ireke kugura imiti kuko icayinjiranamwo na Kamebu kandi bakaja no mu mpari mutuelle de la fonction publique yo nikurikirane ingene abantu bariko baravugwa. Urongoye inama nshingamateka Gerazi Ndabirabe yanasabye ko hojaho urwego rubazwa ibijanye n'imiti kuko hari ibibazo bihanze ico gisata kizana kikanagurisha imiti bibura uwo bibazwa kuko bose babitererana baba bo muri Kamebu no muri mutuelle. Avuga kandi kwica ari ikibazo gikomeye kuri leta kuko hari n'imiti hori borera mu bubiko kandi abagwayi bayibuze ndetse inazimbye. Ndabirabe avuga ko yigeze kwishikira ahariko haturirirwa imiti yaboze itarahawe abagwayi ku gihe akabona ko akaragahombo gakomeye. Imiti irabora n'igihugu nta mahera gifite kuza kurondera iyo miti mugabo niyibonetse ngo ikabora. Naragiye kuraba aho bayituririra Fietela n'icyo kibazo ifo yuko kigira umuntu akibazwa. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Ridwine Baradahana yishuye kuri ibyo bibazo bijanye n'ibura ry'imiti ndetse no kuzimba kudasanzwe. Avuga ko ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro gihanze igihugu muri rusangi kiri mu byabiteye. Yari yaranse kuduha umuti kubera twatevye kumuriha kuko murazi ko turi mu madevize uko amafaranga abonetse make muri BRB bagenda bariha abafurnisseur uko amafaranga agiye araboneka par tranche. Ku ruhande rw'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo gushigikirana n'agateka kazina muntu hari byinshi biriko birakogwa kugira ngo yaba umunywanyi afise mutuelle ndetse n'abandi bakenera ubuvuzi baronka imiti bakeneye ku gihe kandi ku giciro ciza. Madame Imelda Sabushimike atwara ubwo bushikiranganje ukundi kabisigura kuko ikintu gihambaye cyane nuko umwe n'igihugu asanzwe ari mu ya mutuelle de la fonction publique yoronka umuti kandi agahabwa ibyo amategeko amurekurira. Kuri ubu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugenda bushiraho amazu yo kugurishirizamwe imiti ayo bita amafarmasi mu gifaransa ikenerwa ku bagwayi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abayikenera bayironke hafi. Ni mu gihugu buvuga ko mu minsi heze ishirahamwe mutuelle de la santé publique ryari ryabasha bwo gushinga ayo mazu hirya no hino mu gihugu kandi bujejwe kuvuza abantu gusa. Ibyo bikaba byaratumye haba intege nkeya mu bijanye no kuronsa abagwayi imiti kwiye. Bose bahuriza ku kubishira hamwe mutuelle ridakwiye kwinjira mu bijanye no kugura no kugurisha imiti ahubwo rikwiye gushira inguvu mu gukurikirana ko imiti iri ku isoko mu Burundi ikwiye mu gutunganiriza abanywanyi baryo bagana amavuriro n'ibindi bijanye no kwitaho neza abagwayi ba mutuelle bavurirwa hirya no hino. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. radiyo Ijwi ry'Amerika igaruke hano nyine muri Amerika aho
ibyinshi mu bihangayikishije abaturage bazatora mu kwezi kwa 11 bivugwa cyane, ariko hakaba hari n'ibindi bitavugwa ku mugaragaro kandi bihari cyane cyane mu myumvire y'abazatora bwite. Kimwe muri byo ni ikibazo cyo kumenya niba bemera umugore ko yababera umukuru w'igihugu. Nibyo turebera hamwe uyu munsi mu rwego rw'inkuru zihariye kuri aya matora. Thomas Kamilindi. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagore benshi bagerageje amahirwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko ntibarenge umutaru, by'umwihariko mu mashyaka abiri ya mbere na mbere akomeye kurusha ayandi, iry'abademokarate n'iry'abarepublikani, yihariye uruhando rwa politiki ku rwego rw'igihugu kuva kikivuka mu 1776. Bityo kuba perezida 46 bamaze kugitegeka nta mugore urimo. 16 bakomoka mu ishyaka ry'abademokarate, barimo uyu wa 46 Joe Biden, naho iry'abarepublikani rimaze kugiha abaperezida 19 barimo uwa 45 Donald Trump wategetse kuva mu 2017 kugera mu 2021, ubu akaba anarihagarariye muri aya matora yo muri uyu mwaka. Uretse ku mwanya w'umukuru w'igihugu, abademokarate n'abarepublikani ni nabo kandi bihariye inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress. Andi mashyaka mato mato bakunze kwita amashyaka ya gatatu ni menshi, ariko nta na rimwe rirabasha gutoresha umuyoboke waryo ku mwanya wa perezida wa repubulika cyangwa ku ntebe n'imwe ya depite cyangwa ya senateri bo ku rwego rw'igihugu. Muri aya mashyaka abiri ya mbere akomeye, rimwe ryonyine iry'abademokarate ryimitse kandida w'umugore Hillary Clinton mu matora yo mu 2016 na Kamala Harris muri aya matora yo muri uyu mwaka. Mu byo Hillary Clinton yashyize imbere mu kwiyamamaza kwe, harimo ko yari umugore wa mbere na mbere mu mateka y'igihugu wari ubonye amahirwe menshi yo kuba yakiyobora. Abarepublikani bamureze ko ariyo turufu yashatse gukinisha kugira ngo abone amajwi. None se byaba byaramwangirije? Hari abashakashatsi babikeka. Twavuga nk'abo mu ishuri rikuru ryitwa Union College ryo muri leta ya New York. Basanze mu byatumye Hillary Clinton ataratowe hashobora kuba harimo ko hari abavugaga kubera gusa ko ari umugore ngo si umuntu ugaragara ko yaba koko perezida w'igihugu. Muri aya matora yo muri uyu mwaka, Kamala Harris, umugore wa mbere na mbere vice perezida w'igihugu mu mateka yacyo, we nta na rimwe arashyira imbere ko aho ageze cyangwa se ahisumbuye ashobora kugera ahakesha cyangwa yahakesha ko ari umugore. Nyamara rero mu mitwe ya bamwe na bamwe birimo, nk'uko Christine Emba yabisobanuriye Ijwi rya Amerika ku buhanga bwa Skype. Umutegarugori Emba yazobereye kandi yandika cyane ku bibazo by'abagore muri sosiyete muntu n'iby'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo. The idea that men are in charge and are making the decisions. Bumva ko umugabo ari we mutware muri byose, ko ari we ugomba gufata ibyemezo byose kandi hose, umugabo w'igitinyiro n'icyubahiro, umugabo ufite ububasha bwose ku muryango. A man who has a sort of paternalistic control. Mu bishobora kugira uruhare muri aya matora harimo icyo kintu kimeze nk'ubwoba mu bagabo, cyane cyane muri iki gihe hari inkubiri y'abagore yitwa Me Too, bishatse nko kuvuga ngo nanjye ndiho, iharanira impinduka mu buryo ubutegetsi busaranganywa hagati y'abagore n'abagabo. Niko Kelly Dittmar yabisobanuriye Ijwi rya Amerika nawe ku buhanga bwa Skype. Dittmar ni umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'abagore muri politiki cyitwa Center for American Women and Politics cyo muri kaminuza Rutgers ya leta ya New Jersey. There is a sense that their masculinity and their manhood. Bamwe bumva ko ubugabo bwabo bushobora kuba bujegajega, ku buryo rero bishyizemo ko bagomba guharanira kwisubiza izo ngufu n'ububasha byabo, bumva ko byugarijwe cyangwa batakaje. Mu bindi nabyo bishobora kugira uruhare mu mahitamo muri aya matora yo muri uyu mwaka ni impinduka zigaragara mu mabarura y'abaturage. Abazungu nibo bwoko bugifite ubwiganze kurusha ayandi, ariko abatari abazungu nibo barimo biyongera kubarusha. Nabyo bibateye impungenge kandi bishobora kuba intambamyi kuri Kamala Harris.
ijwi rya Amerika yabisobanuje inzobere mu bya politiki Hank Shenkoff. Izi mpinduka zirimo ziratera ubwoba abazungu b'abagabo, noneho baravuga bati buretse gato, ngomba kugira icyo nkora kugira ngo ndengere ibyo nsanzwe nzi, ibyo menyereye, kandi ibi nibyo Donald Trump ababwira. I got to do something to protect what I know, and what they know is what Donald Trump is talking about. Muri rusange ibipimo bya politiki bisohoka muri iki gihe byerekana ko abagore babogamiye hanini kuri Kamala Harris, naho abagabo babogamiye cyane cyane kuri Trump. Bityo rero abashakashatsi basanga igitsina kuba umwe mu bakandida ari umugore undi ari umugabo nabyo biri mu bizagira uruhare runini muri aya matora. Thomas Kamilindi dusuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abanyeshuri bahunze intambara muri territoire ya Rucuru yo mu ntara ya Kivu ya ruguru bigira mu nkambi za Mugunga na Kanyarucinya bataka ubukene bwo kubura ibikoresho by'ishuri naho bigira akwiriye. Jimmy Shukran bakomera yarabasuye. Kimwe n'andi mashuri ya leta atandukanye akorera mu ntara y'Kivu ya ruguru, abanyeshuri n'abarimu babo bahunze imirwano mu bice bitandukanye by'igihugu nabo bakomereje ibikorwa by'uburezi mu nkambi zitandukanye nk'uko byari biri mu mugambi wa leta wo kurinda urubyiruko kutishora mu bikorwa byangiza ubuzima bwabo. Ibigo byahunze biturutse mu teritwari za Rucuru na Masisi byose byatangiye kwigishiriza mu nkambi z'impunzi za Kanyarucinya, Bulengo ndetse na Mugunga. Ibi bigo usanga bifite umubare mwinshi w'abarimu n'abanyeshuri, cyane ko bigoye kuba umuntu yabitandukanye n'ibindi bigo bisanzwe bikorera mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Ijwi rya Amerika yasuye ikigo cyitwa Complexe Scolaire Uhamisho gifite amashuri yibanze n'ayisumbuye. Abanyeshuri bakigiraho ndetse n'abarimu bose ni impunzi zaturutse mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Iki kigo gifite abanyeshuri hafi 840 nk'uko byemezwa n'ubuyobozi, giherereye mu nkambi ya DGDA ahazwi nka Camp Kisoko muri quartier ya Mugunga muri komine ya Karisimbi mu mujyi wa Goma. Ukihagera icyo itubona bwa mbere n'uburyo iki kigo kitujuje ibisabwa, kutagira ubwiherero n'ibindi byangombwa bikenerwa n'abanyeshuri. Ibindi bigaragarira ijisho ni ubuke bw'intebe kugeza aho usanga abanyeshuri bamwe biga bicaye ku mabuye. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko byose biterwa no kuba nta bufasha leta itanga ku bigo byigisha abana b'impunzi. Uyu ni bwana Ntawugirwe Kabishura Pacifique, umuyobozi w'ishuri ry'ibanze ry'iki kigo. Ibibazo duhura nabyo nuko abana batari bahabwa imfashanyo n'imwe. Abana baza kwiga batariye, abana baza kwiga nda myambaro y'amashuri bafite, nda bikoresho, nda makayi, nda makaramu, mbese amashuri dufite tubigishirizamo ni makeya. Ugeze mu mashuri ukareba uburyo bicaye ndandebe. Iki kigo gifite abarimu bagera kuri 28 bose bigisha abana bahunze. Aba baba mu byiciro bitandukanye. Kubera ubwinshi bw'abanyeshuri hari abigisha mu gitondo, abandi mu masaha y'igicamunsi. Aba nabo bavuga ko ubu leta itabaho umushahara w'ibanze bitandukanye n'abandi kubera ko bari mu bihe bidasanzwe by'ubuhunzi. Ibyo bikabatera kwiheba no gucika intege. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko kugeza ubu batarabona ibikoresho by'ibanze byabafasha kwigisha neza kimwe n'andi mashuri ya leta. Urabona ko turangije ibyumweru 2 twari turi kwigisha neza, ariko ikibazo dufite ibyumba by'amashuri ni bike cyane. Abana bakaba barimo ari benshi, ukinjira mu cyumba ugasanga harimo ng'abana bageze kuri 80. Ubwo noneho kandi bose badahurije ku masection. Abo bose barasaba leta gufata iya mbere mu gufasha ibigo byahunze gukora neza. Kuri bo ibyo bizatuma batanga uburezi bufite ireme. Shahara kabisa kugeza ubu ndabufasha twari twabona kuva twatangira kwigishiriza muno kwaga amashuri, kandi ikindi gisanzwe nuko ubu ngubu turi kwigisha ariko nkanje n'abagenzi banje bamwe turiho tutagira umushahara. Icyo dusaba kuri guverinoma n'imiryango mpuzamahanga ni ukugira ngo bashake uburyo barangiza indambara muri Kongo, barangiza indambara kugira ngo abana bacu batahe baje mu turere baturutsemo. Kuba iki kigo cyigisha hanini abana bahunze intambara birashyira uburezi bwabo mu kaga. Abanyeshuri bavuga ko kuba nta bufasha babona mu miryango yabo aho bahungiye mu nkambi z'impunzi bibatera kutiga ngo bafate ibyigwa neza kimwe n'abandi biga mu bigo byujuje ibisabwa. Hano ku mashuri tubura ahantu tumira, tukisanga twicaye nabi mu mashuri, twabuze inzu yo kwicaraho, ugasanga n'amazi yo kunywa inyota ziratwishe, twavuye n'iwacu tutariye, inyota zigatwicira. Hano ku mashuri nta mazi yo kunywa. Amashuri turi kwiga mu bintu bigoranye cyane, turi kwiga twirunze hamwe.
ugasanga biratugoye cyane. Mu gushaka kumenya icyo leta itekereza kuri aba barimu ndetse n'abanyeshuri, ijwi rya Amerika yavuganye n'ubuyobozi bwa diviziyo y'uburezi muri Kivu ya ruguru, ariko birinda kuduha ibisobanuro kuri iki kibazo cy'abarimu n'abanyeshuri bahunze imirwano. Kugeza ubu mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo harabarizwa ibigo byita ku banyeshuri bahunze intambara bigera kuri 5. Muri raporo y'ubuyobozi bw'amashuri yemeza neza ko kuva aho intambara zatangira mu burasirazuba bw'igihugu, abarimu babarirwa kuri 80% bose bahunze bava mu duce twabo baza mu mujyi wa Goma, abandi berekeza mu bihugu bibanye na Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, tugushimira namwe mwese inshuti mwari muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey na Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri wese.